Hello. Yeah, koe whakalofa ku Samoa. Yeah, Bula Vinaka Malole Lei. Kon Banwa from Tokyo. Olewa, it's 21:57. It's exactly the same time I did my video last night, I think. Olewa koe korumingu ke kasefuru. It's 21:57. Ole 21. Ole iwa. Le ua iwa lima sufiku wa. Ole poringe ole so... asko ngai. O pongi asko ngai I sapangi yapangi. Tokyo, it's January 2026, the 17th of January. Ili po asko ngai ya. O le la koe whai kula video le mga le la. So whai kaele. I got home, took a shower. Koe whai la usupo moa, la uskiu moa, ia umalonga ai, ia. O sa maka sa news, Ai, ola mela lenga maka le maka dunga TV1 ne onga le news le ko vai mai o ile kusi le mele ila loi, le kusi, le it's chato kia kunan teskero. O le alu fa apea sa o apalai le fa sa more kusi sa o apalai ia melanga o le va koela la video le e fia fia o le fia fia kuanga ile walenga fia kula video le fia kuanga po e pokala kuanga po fia le fia koela video ile fa kala ngale ale pale mia le nga mai le ko fa ngale le nga ke e mar ko la sa me por ko fa le nga ke nga mai kusi apalai ke pe ya ale la kia kula TV nge sa le news le e vo se fa so ile o kengere I lunga I pikole lele o kengere o le ka ukala mai ile mele maso por kengere TV1 o kere ro yem TV1 mo sa la so ringi TV sa mo ngale tu ai pisa ya o kele ya mo TV yo TV1 ale sa ori news le ale sa wele le mori mau ar kanga kale ngo ya leota au tima la vea leota au tima la vea le avai tima le avai o le ngongor ka le fai mai lang modi mau le la sa ka ngai ka ku ya po la lang modi mau le fai wa o lang modi mau ile langa apalai langa fai te ena le sui fai pule le tu malo fane alupo. Reporti e whapea e le I talo sanga mo le tofinga tai fono o le fono whawae. A tonga ni reporti mai a DJ Tautua. O le mana unga le sui fai pule o fale alupo e au tima le amai. Ia whaasa o whamtalanga se se o reportia whatatau tofinga tai fono ilona I tu malo. Mua o le tu malo le pa e le apalai le lato fai pule. Lona lua o le tumalo faleata tolu e le apalai lato fai puli. Lona fa o le tumalo falea lupo e le apalai fo le lato fai puli. Ia o le mele taipi runga I. O le taipi kangaka le mele runga I fa mai apo fea la le ngumela kodwa apo fea la le kangaka le ngumela kodwa le fa mai pal mi numela tasi numela dua male numela fa. Ai ai la utusi talo sanga. Pero me wena na whaate ai na ua hangina la le saunoanga le palemia. Pero whare alupo le si tu malo le tu ina se tusi talo sanga. Te le tio lai le fionga le palemia. Kona la sama nino o le reporti le komiti na whaia whaatanoanga. Sauno manino ai au. Aso mo te sema ai maua mai le tusi. Lua te sema lua whelua lima. Maua le tusi o le invitation to interview. Peo na maua mai o le se wala au lia. Ia whaia se whaatanoanga. Wala tofile nei o te fono. Ia ta o mele mai le matanga luenga. Ta mai tai ma. Whapea mai.
ole o umona lātou ilo ina la o tala sanga. Mō le tūlanga le nei o le te fono whaavai. Mō whale alupo. Ia o mātou fia. Ia ako ki kilo mai i le kusi lea. Pea e fika sa o ai le, o le kusa o le kakala le whawhingi, o le kakala le kangaka leo. O leo ka e au le kusi, ai aki kilo mai le dimor kangaka lea. E kau furfulua, o longo inga o le kamale kakala le kusi a le pe e whafo dinga mai le whai news. O le kakala e au le kusi ia o ke le lopo ila le kama kakala le kusi. Fia e whai loa atu. Ua ta lia lau talo sanga, i whai se whaatanu noanga. O lau talo sanga la e whaatanu noina i laso. Se fulu tasi o te sema, lua fe lua lima. I le se fulu tasi i le tai au. I le jet over i sa le lalonga. Ta wale sui fai pule la so limo te sema ni tau sanga na se ima vai atu nei. Sa whaatau tai aila na whaatala noanga mar komiti whaapitoa. Mō to whinga whaataitai fono. Pei ta i o seitu na whanono ai. Io na whawhelai mea lea mātou whelai. Whai. Sau no mai lolo tai fono. Mai. Ia. Ai au. I ri whais kako interview. Ia upua nei whawhelai. Ko e le se interview langa le sau tusi tala sanga. O le tusi le na mai o le tusi te te. E le ila sau tusi tala sanga. E le ila se tatu interview wa o mai fo tatu whatanuanga. Ia Samoa. O ko kilo mai i le whainga o le whamakalanga le amainga le whawhinge le o fesili le kai fongo. O le kai fongo le nga fesili. Ai ako kilo la i le amainga e whawhinge le tima le avai. I le whainga o fesili le kai fongo. O makua exaggerate le whawhinge le i le whainga o le mela le o ki fia mau. O ki fia mau o kongo le video le nga fesili le kai fongo. I le kangaka lea, po le whainga sawa le o le fasili. Wa e ki kilo nge le whainga o kala le kangaka lea. E kele me o le nga pause kau mawhau le langa kala e whai. A le amainga o le whamakalanga le whakele mai e le whainga o fasili nga whai e kai fongo. O le kau wha leanga, le kau mga afonga le amai le attention o kangaka ia ngaia. Te ia lea. E whaawau lawa sa nanga al te fono. A pe mai fo. Le foi mau te lo. O oi. Na e tu singal tu sin nei ale hijabi pila na mai. O oi foi. Na e fau tua ina. Ia le paang whao whai a mai tu si lea. Tu si te e lea. Ia na sau noa ea lea. Hawawa sa noanga mahalia le te fono. Apea mai, tu tio mai e tu te meal malo. O le taitonunga le sui fai pule, o ripoti o whaasara lau atangi ai le tu umawala loina o lona tuwhinga. Ai o sa whaapea mai e le istus tau sanga alo sui. Ia, e le moni. Mai tu maula loina ai, apea po le mātau no. Po fio o te whao e le whaistus tau sanga le mea tāua lea. Paulawa nao le meo, ia watu ise tua lalo. La nganga mau lalo la. Ia whaai loa tuai, ia ma whaasa o ina i fo i le tusi wha mau monga whapea, e le avestus tau. Tāua ia, te langa atu ina, ma wha maoni la. Ma le nganga i tungo le wha alo alo. Lo sisi ai tu, ai pe ono wanginga pe fōringa mai. E fio lo vale e whale alupo ma le whaistus tau sanga ni ai sila fila le tu. Si sila mai fo le tu. Le nganga i fia au auna. I le whainoa inga le ali i palemia ma ofisa whaasana lau. Na ia whaali ai le te o sui le vaenga whaopu whai le HIPP i le ati na e 2 miliona tā la le malo. Pei ta ina whamanino ea e au.
Usia a fiel te el bloketi te I whainga whae fōu le whai atu. Ma le alana whai o whai unga ia I lātou ia to o lima. Na te el bloketi te le I whainga whae le whaatula matu le malo. Pa mamla mangana no maina mafua I una whai unga komiti le mena na. Le ai a se mea I te tono tu sene I o whapea tu ai mātou te. Ya, ngapawala le mea kau ke. Wa le moli mau ia le moli mau la ka ngaka dia. Makau dia fo de fam kalanga le nga fai ke kuila e pa le nga fa ke le mai maina. Ele I ke I fai pule ia le o le HRPP I le polokeki. Nga ke I le fai nga o whaakulanga nga o mea o le polokeki. Ale fo ila o sa o le moli mau ale ka ngaka dia. Ngaka dia le ke kusi la lo le ngo o lima o tima le avai. O le fa mai ele ke nga pawala le me pawala le me ka ki fielo. O le mkua amai le kusi apalai le ngaka le nga fai. Se ika ko kilo ku e maka ko fai ka po la nga kusi apalai po le me moi sa apalai pe le ai. Wale o sa ngai malang mo mau le fa mai nga apalai ale fa mai pale mi ele apalai penga apalai foi ai ke ale fa mai ele ke male si mele o ke fielo o ke fie va ai le video le nga fasili el kai fongo pola le ko nga fasili le kai fongo o le fa nga fasili nga mai er kan o le exaggerated kan ka le fa nga fasili le fa le nga mai fongo le kai fongo ai masalo ku ia fesiling fai kai fongo pong fesili le ia fonga yang pa ngala video ke de mga kala umia ku I le fai ngole video pa ngala me ko so maka ku le mele fa longo ku ai pe le fikau ia foi le mele la fa long ya le fa la fa umai la video ai masal pese ko fai ku se ska ko video ka ya se ko maka ngisi news lang you know I can't just bring up anything that I didn't say it. You know I have to see the thing before I bring it up. So se lo ngala ke maka okay kilo se video le ko ikaw kala yar ka ngak. Ang mo file nga file sa ukala ifa makalangar ka nga ya le la alo fa ku sa mo le bola akale le wo ka sa food. Yeah, it's exactly no. It's 10:09. Le wo ke le iba ke le se fulu mingu ke iba ya inga wo ke le luo sa mo ai wo le banga mo ka ko vingi mo nga le ya alo fa ku sa mo le la fa umala video ko I fa peace.